nekoga iz publike ko bi nekome od autora možda postavio kako pitanje? Ja zanima općenito koliko je tu osobnih iskustava u vašim tekstovima. Koliko su to priče recimo sa frendicama i slično, koliko je onoga što se stvarno vama dogodilo. Kome je pitanje uključeno? Svima zapravo. Mislim, svi ste pisali tekstove na tu temu. Ko će prvi? Može govoriti? Mogu je. Evo Kod mene su stvari 50-50. Morate shvatiti da je to književnost. Da ja doista napišem stvari onako kako jesu, to ima jako puno lošeg seksa. Tako iskreno. Pa mislim, vama baš to i ne bi bilo zabavno, je tako. Tako da, normalna stvar da ako mi se sviđa više ove stvari sa strep-onom i ako mi se više sviđa nekakvi androgini dečkići, normalna stvar da ću pisati o tome. Što znači da to definitivno je moje osobno iskustvo. A normalna stvar da se te stvari uljepšaju, normalna stvar da su tu nekakve maštarije koje možda nismo imali, ali ih onda napišemo i dakle dosta toga dodatno. Tako da bih ja mislim osobno da je kod većine pisaca stvar 50-50. Jer stvarno kad biste napisali ono što je 100% istina, kao što sam rekla, ima puno lošeg seksa. Kaj će reći gospodin Graković? Da, to želimo čuti. Svako će za sebe. Ops, samo malo. Ja mogu samo popratiti, pišeš o stvarima koje su tebi privlačne, odnosno da li pišeš ikad o recimo temama koje ti nisu privlačne? Da, imala sam tu toga, ali to nisam čitala. Ne, jasno mi, čisto me zanima, je li možeš raditi nešto što te ne interesira? Da, recimo u mom romanu baš ima tih stvari koje uopće ne. To nisu stvari koje me interesiraju, zato jer sam taj roman pisala hladno i proračunato. Ono što ja više volim, to su ove tu stvari, ako me pitate za ono što je osobno volim. Ne moraš biti. Dobro, sad u ovoj situaciji svima govorim i malo sam kratko vidna pa ne vidim po kojima koliko godina. Uglavnom, ovisno, mislim, ovaj roman, to je koncept, to je puno veće, puno je zahtjevnije, da tako kažem. Ovo je priča. Napisat, ajmo tako reći, ja osobno, barem ono što sam ja pokušala, napisat nešto ovako malo brutalnije, da je malo dulje, to barem moja generacija zove, to zvuči uživljeno. I kad sam pokušala to pisat, da, djelovalo mi je uživljeno, nije djelovalo toliko dobro. Ovdje, u nekim tipičnim temama, u romanu mogla sam pisat puno hladnije, puno prihvatljivije, tako bih rekla. A dobro je bila stvar u tome, sam to ipak slala na natječaj Matice Hrvatske. Pa eto, nisam baš htjela biti toliko brutalna. Ali mislim da. Mislim da je uvijek sve 50-50. Kod dosta ljudi je 50-50. Ali sad ide Grakavić pa nas zanima postotak. Ovako, ovaj roman Panđeva pohodnog zna sam pisao dosta dugo i on je u stvari nastao iz obijesti što sam. Naime, ja sam igrao nekad ragbi za Ragbi klub Zagreb, kasnije za reprezentaciju Jugoslavije. To je jedno ovako specifično društvo, jedno 30-40 ljudi koji su svi lubine. Ne samo fizički, nego mentalno, malo pošemereni i tako dalje. Neki od njih su bili vrlo uspješni. Taj Zmaj koji ima svoje Panđe, on je u stvari bio tip koji u svemu bio prvi u našoj nekoj generaciji. On je bio prvi sekretar partije, bio je prvi u HDZ-u, bio je prvi direktor, imao je prvi Mercedes. Dakle, uvijek imate u nekakvom takvom društvu nekog tipa koji je uvijek u svemu prvi, koji nas sve maltretirao sam sa sobom. Dranger Bog, nadam se da ćeš i ti doći jednom na Europske. Dranger je zapamtio datum. 25. Da, i onda on mene stalno na neki način zajebavao, kao ti si novinar, ti si pisac, ti moraš napisati moju biografiju i tako dalje. I on se stalno hvalio da je on super s komadima, da mu komadi daju po 100-200 maraka za karanje i kasnije isto toliko eura ili više, ne? I onda sam ja odlučio jedne večeri biti bezobrazan, sjeo sam i napisao sam na pola izmišljeni roman koji se radi dakle o tranzicijskoj porno anketi po kurovima iz Plavog oglasnika, ne samo zato da ga zajebem naš. I kasnije sam to štampao u Rijeci i
kad je on dobio taj roman, jednu godinu dana se nije sa mnom razgovarao, a kasnije sve rasprodao, ne? Jer je taština proradila i on tu ispao veliki bađa, čovjek za kojeg luduju žene, koji zna čak i sa prostitutkama, koji se zna čak i kulturno razgovarati, što je za rakijaše jako teško i tako dalje. Inače, za likove su mi poslužili ti moji frendovi, ja sam ipak njih malo stilizirao, da to nije tako nešto očito, znaš kako oni izgledaju, mada se recimo ovaj Kula je umro, zvao se Zlatko, stvarno je bio ogroman, ne, mislim, strašan lik, ne, i ružan, ne, i psihički ružan, ne, ali svi su oni na neki način tu poslužili, ne. Do sad su ispale samo 2 rastave zbog tog romana, kuš, a ova jedna je čak tvrdila da je jedna od prostitutki u tome, ovo je sestrična od jednog mog prijatelja i tako dalje, i da se zato raste. I to je u stvari nevjerojatna priča, ne. A inače, recimo ljudi koji to čitaju, posebno ovi mlađi, tvrde da je to jedna oslobođena knjiga, ne. Jer u stvari ja mislim da pisac mora biti iskren i da mora težiti nekom oslobođenju, mentalnom, emotivnom, nekakvom katarzičnom, znaš, stanju, ne, da bi mogao reći sve ono što bi inače prešutio, ne. Jer nije fora da se sad piše nešto, a da mi sad prešućujemo, ne. Pa to može svaka budala, to imaš koliko god hoćeš po svim mogućim medijima. Dakle, nije stvar samo u erotici, nije stvar samo u pornografiji, iako je ona uvijek izazovna, ne, nego je stvar u tome, u stvari, da se preskoče neke granice i da se na neki način, na oslobođen način prikaže ta stvarnost bez tih, kako bi se reklo, lažnih vrednosti. To je na taj način, mislim. Ja ću zapravo drugim riječima točno govoriti ono što je rekao mlada profesorica književnosti. Kao prvo, ja mislim da literaturi ne treba vjerovati. Ne treba vjerovati u smislu faktografije. Ništa u njoj ne treba biti nudno da je faktografski se zaista upravo tako, upravo tim ljudima na tom mjestu događa. S druge strane, dobroj literaturi treba vjerovati sve. I to je upravo ona razlika između dobre i loše literature. Loše vjerujete, loše ne vjerujete, dobro vjerujete. Primjer iz moje autobiografije. Kad sam imao jedno 17 godina, imao sam tipične pubertetske probleme, ali jako, baš nisam bio na ti sa svijetom, kao da kažem. Ja. I slučajno se dogodilo da je, kako sam ja odvijek nešto piskarao, ja sam počeo pisati dnevnik. Navečer bi došli i zapisao što mi se tamo dogodilo. I onda mi je nakon jedno 15 dana naprosto postalo dosadno da zapisujem što se stvarno dogodilo i počeo sam izmišljati. I onda sam izmišljao u tom svom kao dnevniku realne ljude na realnim mjestima, ali totalno izmišljene događaje. I toga odjednom bilo jedno 100 stranica. I onda sam ja dao nekim od tih mojih prijatelja da to čitaju. Koji su se dakle spominjali unutra kao likovi. I dogodilo se nešto slično onome, šta se događa kad recimo slikate 10-ak ljudi pa podijelite slike, onda vam svaki kaže svi su drugi sjajno ispali, samo ja baš ono grozno, mislim zašto si baš moju sliku uzao, svi drugi su sjajni. Naime, od tih 10-ak ljudi koji sam ja dao da čitam taj roman, svi su rekli svašta, ali na jednu stvar sam ja reagirao. Naime, svi su rekli ovo. Sve si tačno napisao, ali zašto si sve o meni izmislio? Jer su oni znali da je, mogli su provjeriti da je sve od njima izmišljeno, ali čak i za one ljude koji su oni osobno poznavali vrlo dobro, su povjerovali da sam ja naprosto faktografski zapisao šta se dogodilo, a faktički nije. I to je zapravo istina literature. Kad ti napišeš nešto što je tako uvjerljivo, bez obzira da li si to proživio ili ne, da svi povjeruju, da svi vide, to je onaj pravi život. To je, da tako kažem, istina literature. Fikcija koja je zapravo stvarnija jer pokazuje ono što sam fakticitet kad skriva.
Da, ja se slažem s Perom s te strane, međutim, seksualnost je jedna tema koja publiku uvijek interesira koliko je intimna, koliko je pisac tu sebe dao. I mislim da je to jedna ovako posebna nekakva tema za raspravu i meni je tvoje pitanje bilo jako, mislim, sasvim je u ovom kontekstu dobrodošlo. A moj odgovor je sljedeći, s obzirom da pozitivistički gledajući od davnina još od Hippolyta Taine koji je rekao da se pisac nikad ne može odmaknuti od onoga što proživljava i u svakom književnom dijelu postoji takozvana rasa sredina utak, odnosno nešto naše utkano u svako djelo. Naravno da u svakom erotskom i pornografskom književnom dijelu, bez obzira je li to proza ili poezija, naravno da ima nešto naše. I sad je pitanje u kojem mjeri. Odgovor na to je sljedeći, ovisno od dijela do dijela i ovisno od autora do autora. Ja osobno namjerno ne želim reći koliko mojeg osnovnog ima unutra, jer svoju intimu želim zadržati za sebe. I ljudi koji me poznaju i moji ljubavnici naravno mogu znati je li to istina ili nije, ali za publiku želim da takve stvari ostanu nedorečene. I to je ono što mene golica kao autora, da upravo moja publika ne mora znati jesam li to stvarno ja ili nisam. Nedavno sam pričala s jednom gospođom kad smo imali čitanje u Playgraph kafeu, neki od vas su bili tamo. Meni je naša moderatorica koja je tamo bila s Rozi sa mnom tvrdila da erotiku žena ne može pisati ako nešto nije proživjela. Znači, ona ne može napisati dobro erotsko ili pornografsko djelo ako nije bila u tom činu, na tom mjestu, s tom osobom koju opisuje. Nevezano za moje iskustva, ja sam joj rekla da to uopće nije točno, zato što dobar pisac može napisati apsolutno sve i svašta, ovisno o tome koji mu je cilj, koja mu je intencija tog pisanja. Tako da, ovako pitanja po meni su iskreno, možda su više vezana za nekakve osobne stvari koje vi možda želite od autora kao osobu izvući, a ne književnosti same po sebi. A to je pitanje koje će ti uvijek postaviti, to je jako dobro da ti postavi, jer zato će te čitati. Da, naravno. Ali mislim da dosta to, hoće li nas netko čitati, ovisi o našoj prezentaciji u društvu. Vi morate znati da mi pisci možemo biti apsolutni glumci, mi možemo svašta podasviti, što i može biti i ne mora biti točno. Znači, dobar pisanac ćete malte ne uvjeriti da je sve točno. Dakle, da će svi u startu pretpostaviti da su tvoje iskustva. Dakle, malte ne ti bi odgovorom na ovo pitanje eventualno smanjila ono što bi ja recimo pretpostavio. Ljudi čak i Bibliju vjeruju. A to je puno više nategnuće. Naravno da se dobar pisac može uvjeriti u svašta. Međutim, pazi, postoji jedan apsolutni faktični svijet. Mi recimo ne možemo reći koja su realna iskustva ovdje prisutni gospođice. Ali, svi možemo reći, to je gospođica koja može ovo izmisliti. To smo vidjeli. I drugo, to je gospođica koja ima petlju da to pročita pred 40 ljudi koje ne pozna. I to je istina. I još sam nešto htjela nešto vezano za to reći, sad samo Doris, želiš se možda umeđu vremena nešto nadovediti ili... Ne, sjeti se što si htjela pitati. Baš nešto sam htjela vezano za to. Uz tematiku ili? Zašto sam ja recimo Doris pozvala večeras? Zato jer se neki od nas znamo iz jedne tajne grupe, sad ne bih htjela tu širiti tu neku priču, ali imamo jednu tajnu grupu već godinama u kojoj raspravljamo o erotici i pornografiji, jer nam je to nekako životni stil. Ja se osobno smatram erotomanom, neki smatraju da erotoman, riječ sama po sebi više nije erotoman, nego erotofil, netko ko voli erotiku. Iako nemamo žensku inačicu za tog erotomana, ako neko zna koja bi bila, je li erotofilka ili nešto slično, nemam pojma, uglavnom imamo te muške imenice još uvijek u hrvatskom jeziku. I ja sam ju tamo zapazila jer sam osjetila tu zdravu jednu seksualnu energiju protočnu. Ja recimo mene osobno ne zanima što ona od toga proživljava, što ne. Jednostavno to želim ostaviti njoj njezinu intimu, ali mi je lijepo iščitavati to i sviđa mi se ta hrabrost kojom ona piše i voljela bih da je više takvih žena koje
koja dijele svoja nekakva iskustva, bez obzira jesu li to stvarna ili nekakva željena iskustva, neka izmišljena nekakve maštarije, i to na toliko dobro način. Tako da, eto, ako znate nekoga, svakako proslijedite nju ili njega nam na seksoteku. Ja ću vrlo rado kontaktirati te osobe, te žene, i nadam se da ćemo na sljedećem čitanju imati još ovakvih autora. Kad je prvo sljedeće čitanje, ako imate planova? Nemamo za sad planova, nekakvih konkretnih. Meni je sad cilj podići stranicu seksoteke. Dakle, radim na tome, radimo sad na dizajnu i svemu ostalome. S obzirom da radim posao koji radim u digitalnom marketingu, jednostavno sam na poslu od 8 do 4 svaki dan. Ne stignem se toliko baviti time, ali voljela bih da podignemo tu stranicu, i pozivam sve vas koji se želite uključiti u taj projekt pisanjem, nekakvim recenzijama, nekakvim čime god, člancima, esejima, poezijom, prozom, dapače, dobrodošli ste. To ne moraju biti nova djela koja nisu nigdje objavljena, to mogu biti neka djela koja su iz prošlosti, već publicirana negdje. Također želim ljude, stvarne ljude, koji možda imaju nekakvu zanimljivu temu vezanu za seksualnost, a željeli bi istražiti, željeli bi nešto o tome napisati. Vi ne morate nužno biti znanstvenici, ja ne očekujem ovdje nužno znanstvenike i intelektualce, tako da želim stvarne ljude koje seksualnost zaista zanima, da nam se pridruži. Mogu li slati video priloge? Mislim da je sasvim dovoljno video sadržaja na internetu. Da, ima jako puno. Mislim da su te stvari tu za 4 zida kod... Da. Ali članci sad samo, a vidit ćemo kako se fotografije, da pače. Može vicevi? Zašto ne? Evo, ja vidim da ste se lijepo ugnjezdali ovdje, tako mi je šteta nekako reći da je nekakav kraj ili nešto. Jako mi je drago da ste došli, sviđa mi se vaša pitomost večeras. Hvala vam na pažnji i što da vam kažem, eto, ugodna vam večer i uspješan radni tjedan. Nadamo se da smo vas inspirirali, barem nešto. Će li još biti ovakvih večeri? Pa najvjerovatnije hoće. Marina i ja sve nešto planiramo, planujemo. Bićete informirani na Fejsu i tako dalje, ali mislim trebali bismo do ljeta, drugi mjesec je. Tako je. Kod svakog događaja prvo napravite prvi događaj. Ono što kažem da vidite hoće li vas ljudi gađati trulit povrćem ili će biti dobro. A ovaj put je doista bilo dobro. Mene iskreno malo bilo strah, nekako mi iz Rijeke, vidite kad god u Rijeci ovako nešto pročitate, ljudima je teror, jer niko se ničim ne šokira. I ja sam se tako veselila što dolazim ovamo, jer sam imala osjećaj da ću nekog šokirat, ko što sam ih šokirala u Osijeku. Da. Ali sam se ugodno iznenadila. Vi ste izgledali šokirano i to mi je bilo jako, jako lijepo. Tako da zapravo mislim da bismo možda mogli u Rijeci nešto napraviti, pa zapravo da vidimo, jer mislim u Rijeci ljudi dolaze na ovakve stvari i isto nema šoka. I isto su vrlo aktivni i jako vole rasprave. Mi smo imali smo nekakve lezbijske večeri, ja sam dovela nekakve lezbijske autorice i stvarno sam se šokirala, nama je došla, pun je klub bio. I ljudi su stvarno došli i raspravljali, tako da zapravo ljudi vole subverzivne teme. Tako da mislim da bismo i mogli čak organizirati nešto. Pa evo, ja vam samo mogu reći da Doris i ja spremamo, najvjerojatnije spremamo zbirku priča erotskih, i to je isključivo ženske proze, koja bi trebala ugledati svoje svjetlo dana negdje na jesen. I mislim da ja osobno, evo, večeras nisam čitala neke svoje najeksplicitnije proze, jer još uvijek, kažem, nisam toliko hrabra poput Doris, što ne znači naravno da ih nemam, ali idem prema osjećaju, prema feelingu, a s tom zbirkom priča, kad ćemo je promovirati, svakako ćemo imati nekakva čitanja još po gradovima u Hrvatskoj i nadam se da će imati dobro odjek. Hvala vam na vašoj pažnji.